Nambe yemo iyo korosya chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ekyo boyiko chire chichi brand ao ekyo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil ya boygo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati boygo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwegena muna ekale aho watagete nigo kwayanyora wikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboygo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo iyo erangene eduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Chinsa ibere chobotuko bwerituko emeronge bere ne yamo mwancho murigereria ekiongai weekend chinsa bira senchera yoboikirano korobo gatagati bo mochobo sonko nchengatire ni nyaboga ve ni nyaboke kurwaso muna we manyererio Wilfred Matunda kuru maenga yech kamera na boigo havira kariri kuru studio kawe na rakwana kabuna chibichara marengo ikirachira senchera yoboikirano karanso iketoko manya maya kurwachi county chance emeronge ne isana na ibere chinsa ya Kenya gwika chinsa chesko. Mwancho muriango kuinyera buna asomo mutandao YouTube no toribuna Getembe TV, Facebook no boyigo toribuna Getembe TV. Nyako bwateri borio goso komenta na bogo tuma ujumbe nge gosonyara gwaka enamba yetu ya studio ere ase Screen TV yao. Karaseke ngomenyiga tiari na chego komanya. Natoko chaka nige kanisa ya Adventista ya Kiamwiro district ya Nyancho yagenderea kurandia enchirero moyo. Ritkuria rero yemagega yogotara gwika ase Kenyoro Kenya no South na kwagachira yemo eyuere no kugane kwa bene ase egati yabana kurumuchi oyo bamenyete no borema ase egotebekana ni babwate oboroire bwa otsim gukwana ekereke gose bakurawa no morisia pamna somoke nigo bagachira yamateyo ase boigo omwemsi bogia kumu Ishmael Bosire oyo boigo manyakaine buno mongo aikirana ase yamateyo dipone asanya na robotiro kubwatio
ngabono mungino yo binarega naba bakaba bonse buna mubaro chaiga gabakurara inyombe yemo abwata bamura batatu ninyaruke yemo eken negetambukiro gyokwena no gusemeria guchesi cha mate chino no kunyora wainse Biye kinyoro kia nyauno egotoke wodi ya bogia kumu ebunge ya Bonchari ekanisa yegi Adventista ya Kiamoiro nigobono bagenderere kurandie nchiri anene asoko konya bali no kunyora wainse nigo baire getambukiro gyokwagachira eamate yo mugaka nyagosira nyangaresi asa marita ngoro kwa Moke Paminas mulisio munene Kiamoiro ne kanisa full church igere asinyanjwa district na ekarotu arenge gotara twabwate kwende revival ekarotu are gotara ase binyoro gweta tugatara ase nkeye bangina bya Kiamoiro ekero baike kanisa yari kubwati abakarera ekera abachita bakanyoro mungino yakurara na abana baya bamura umungino yo igakurara abana bakurara inse abangina be kanisa ya Kiamoiro bakarira bakubwatirana n'abagambi bensemeywe bakurabona mwemusie Ishmael Matundura nigobono baruche ngambuya eamateyo ekonyoro bokonyobwe aya maiga yomongina bwenkeywe koba nobolema n'abana baye bane kuiborwa n'umuchando bwobongo omenyekanete buna autism umuchifu bogia ku location family nkagaiga urukare na babo bwato bokongobo kero mongino ya rwa atagite kurwara takabiriga kera nyome tugocho muchioyo abarengo muswati wate chinguru atiko bwire ko bakamwengera munamanyete kero mugaka nyangarisi asirete mugaka kumongino Pamela na bamutigireta abana babwate bane bonse babwato muchando ese gesongo tokoroka autism Marieta Ankuru Robin Nyamanya ene area yana njira mu assistant akire kanisa ngambu ya mono singencho ya realize tingo muchando nora senke yiga ya asa matuka mange kanisa ya rwanire nke yiga kuru mugaka asirete mwaka nyangaresi bakabono yiga ama enenga mbabugate getiro sana nke ninye maite buya getiro nkera onyetali abantu bakwerwa banyara kubakonya kulengana ne amateywe nigo bagoteba ngobolemirwo bonene nigo barasenkeywe engana bono yabairira barobu wakambuya mono kubwatekana nobokonyi ibabete bakonyora enje onda akebuya mono asengenjo yamangana yogokonya mwakonyire igabuya mwabwatiranire kigimano mwesimi woito mwesimi Matundura na abachibu baito ne kanisa ngima na community engima wakabiyama na sengenjo ekanisa Kiamoiro wakolega sengenjo mono sana ande kwa seta kagirete nga nekolekana kwanza mwesimi Matundura mbiyamano muna rero mwabasokire igana mwabasokire chianga nali bakaroreka kinyo kikeli tukobosa igana bora kuminga mangana kiai ese muna ywe nigo bono bagenderete kuganio bokonyi kera lituko chinga kyo mwemusie bwe wodi ywe alira yogo chukubwatara na baraibande banyare kwagachira umongina bwenkeywe Pamela enyomba obokonyi nande mbuga neiri na bintu binde mbiga neiri na twabikire nyombe yiga bintu mbiro biga neirime igo twenguboringa onde bwensi abari motorigirete babwato moyo bogokonya still na mokonya umongina Pamela buneke gusikire tabonete kurara na bana baye usema ntari boyo lende ngusabanga ganande tubwaterane nero tomoroseri inyomba yaye eyebe yabamura naguchere narara na kanyaro kakagake amuraba baraburinde barakobera arakirinde buna tuateba abana bonsi bari abana bane babwata umuchando yoyomo wa autism lakini rende ntwabali gete bibande mbanya gutwara bibande buna babira abantu abanene iga batatu babire mbachete gari tukalika marube ntorengere tinganya sai kagwanja mbanyore bibande biri torore gose engaki ya motu kero nande baralika amangana ya ulemavu torore gose nto basoye system kuripoteri getaseni kia uwanje tekia getembe kuruga sekenyoro kia nyauno letera na igonkoro kwa Dipon asanya
Murikoito dipo nasanya mbia mono ase orobotioru na toko uskabosio nigo omwakilishi wa basomati gosabangina korase kaunti ya Kisii muske donya dori saburi aruro bosemego cha sabanto kokonga asa masabono boigo gotwara okwegena kokwana korase kanisa ya Adventista yari ondonga igotoke wodi ya Keumbu ebunge ya Nyaribari chache kaunti ya Kisii donya nigo aborire abantu koigwera na buya na boigo tigiana indamwamu goseribero Nyasaye ekero kumsaba kabisa nonyendi yokwesiria omoteri Nyasaye amacha yakuna kwesiria tigasibyo botaka bwane tigasibyo borere bwane tigasibyo michaka yani okoba kwatwara imani na beko nyaraka na ine nyaraka ne buya ogoruga onyore Nyasaye okonye ekimana gosobo Niki yako garo musubati yoyi achieta akapate yanga ya Yesu. Mbona akapate imani, hii kupate yange na wewe. Obo maana osobo. Bona yakwa nyoro upate michando. Amate yao tapate michando kwa mukanga ereno morogi nekata gutwa ile michando. Tumani piga kwa igalo sasa. Omwana kumulibyo osete amate oye kamate. Watu wangia chiko norere tawe lusie unoyone wela moyo na bawe tane asoe university oyo kwa matemu asoe polytechnic ale plamba aro sisiweze chinyinge kobolio kala leki oyo ale university ekele tapu serikali nyumba plamba lele kuchakwa mse kama ndo sobo na hiyo kwa kana chiweze chinyinge Toisoke anya Kristo bami to enda mama ke umuntu wange to umuntu naende to mumanye tore anya dia akoro mutanga ndo mwangere chiko mambi nayo ko nororo ndawo chokwa keleko Togotikana nayo omwe msiobo gusero omoske Vincent Abuga ni garuro kobolya gocha sai baibori koba abana babo borendi gose koba koba gocha chiskuru chingaki bakogenda ekemambi gose preps kunenchira ya moyo koba oborendi yani gago gocha chingaki abana bake annemono abanyaruka babeire bagotacherwanse gose kwengirwa ase amatuko abeire agweta Abuga ni gobo garuro boseme gocha sai baibori kokwana na abana babo chingaki chigabare chirusa ase boigo arobo semo gocha sabasa gotigana no korobekana gose tibaba abango chingaki cyo korobekana umukunganjira n'inyori abayibori baita mo especially abana bari bagosoma day schools bakugenda for morning prayers ya oro tiringa abana bayitekera bakugenda school in the morning abana baberekera mo especially abasaba bakunyukinya sore amo wanatumia madawa ya pressure bakuganya abana baito chisa cha mambi unaona recently umwana wa mwana repigo I also want to warn especially ya Mosojo police station karibu yake montago ribosa bwatiro iroro naende bamugwatoka otugwato basemeringa police station no station yomusibwa abwende gutu erinde justice yetoke yongo sababa iboringa abana baito kuba kugenda morning prayers kandi tigabatara babiri batatu because prayers niganeri naende nalibakugenda banyora time yo for prayers iga mwibwe gukwanyo rali baga hakikisha kwamba wakonyera umwana asoko kwa kidogo aike school karese ada ise kere prakorego na litora konya abana bayo watu wa refuge rengia ompege teko tangazo on Monday tarehe 23 ochakara chisa isato abaibari barimo ichurete basari barimo ichurete form kindly asabana bagasoma form 2 3 4 na bari bagasoma TVET mwakikisha mwakiro obisiari obisiite goso egotoka Mosojo ase sub county rio toigo kainde moichoro moichicheki erinde mugeke bengi chikonya abana asamane school fees biamano musagrani abana baito kumhakikisha kwamba watoto wanapokuwa nje katika likizo uwasagrani na endelea sawa kwenye. Then finally I want to request ya abana baito more especially wale wameta Nairobi wale wameta isko ya Rusi tafadhali
maandamano Richivu mtorokea Mungu. Hata hizi mahali tumefika, serikali yetu inahitaji maombi. Asanteni sana na Mungu awabariki. Tutigarite asengane yo yabayibori korenda abana babo na ekero cy'skuru cyakire gochanga ase mutimo ko mwenye gose halftime nigo abayibori nabo igo abateneni go sabarindi babana baburi kuika abana babange kubakonera nabo yo kubabosenya cyase cinchera kiri baraire ere komenya ase obugima bwense yega okwana no mworokyo omonene we skuru y'abanyaruka ya St Teresa's Gekano Sister Mary Stella kemani igo aruro kuboria go cyasa abayibori korenda abana babo nabo yo kubatanga kurwase ibintu birabasarire amagima abo igati yabo gutumike ubwe metanda nabo igo gwesonania na marioko yo gotindi ase boigo aruro kuboria go cyasa abagendi bekigari nabo igo chipikipiki kwa maiso tinga kichiga cheru sabuna fatiga Disemba agotumanya sarobotire kubwati Okuboria nigo kwaboriwe gukia ase abayibori ona ekerekeiga kyomutimoko omwenge obereire ange ona neruya abateneneri babana aboigo abayibori kwenekia na gwisaranza amo na abana babo erio kumanya inaki abana babo bagenderete ase amasomo na kubaikiraniria biria batabwati short break ye nero nigo toko abana elinda abayibuli nandi mwekarakali mwakorera abana shopping mwagurira abana ebintu biri batakire gutumeka esukuru especially abana bali boarding school gusa abande wa umwana gusubuno mwisege kisiringiye 500 ngagenda kwa shopping bila n'ugiye esukuru bano kwanyoranga 500 ezinjiwe sana mwana nandi byanje ngo tebe abayibuli njyo tagendera ibika obuliro mwana ebintu omubekire bagine aira negoje school kwanyaro mwana kiro mwana nabwate keregento at least ngoke niere no nyobo ibye school ngonyaro mwana nali comfortable otwara omorempoye onyaro kubaga gusoma Omwarimu omonene w'esukuru ya secondary y'abanyaruka ya St Teresa's Gekano Sister Mary Stella Kemuma nigo asabire abayibori naboigo abateneneri babana baiga kubarenda korwase biria birazari amagima abo igati yabo obotumeki obobe bw'emitandao yekerero amo nobotumeki bwa mariogo yobotindia ebyo byonsi birairire amagima abo gusareka nabako nyorangu mwana gotebirwa sene rafiki yawe jukwani kusene gitabu agujipo ikorwa se schoolmates lakini kunyoranga abana bangi bapangita mangana mabi ogenda jidaiga chinkeiga manomono na abana chinyaroka kakuira na bojanga tokumanyanki akora waja bosinyunga ngibona mangana asalekete kumbo mwana okobachire engakierenke osokire buchisiko gabu okorera mangana kakuira na boja kwanyaro bosubiri wateraniri kago ikeskuru kwe bolinga ibona mangana salekete na kurwase ensemo ye kanisa nigo umusasiro tyo monene we parish ya Rangenyo Father Bernard Nyangeri aboririe abayibori bonsi kwenekia buna asenga keyeiga ngoisaranza bare amo na abana babo erio kumanya ninkikeri abana baiga bagwetera na injira keye para bakonye abayibori gusiye ito ange ekerengo giemeronge kianda netano igotore abantu bamumanyite Nyasaye takwanda kikanisa aho na kikanisa te yonkolengia etali kworokereria abantu abanene muna tokonye ekegoriegeka nali gusaba anyege konyalikana tiga abayiboli n'abariri babana abekero balinka tutware kingaki cyo kugamba na barabo torabawura no ene gisimi cyabo kirere kandi batiye kwenda YouTube batiye kwenda ari tobatevinga muna toro choboro rwitobore ikiyagera wetera sokugamba ukonyoro rubumanyi chingaki echecho nigo abagendi bekigari aboigo chipigipigi basabirwe abarabwo kubwatirana buya na bayibori aboigo aborokya ase okubakoba abana buya muira abana ngora mugutumba abana kigari ne buna kinyeni mwabayigatera iga mwana gabwika agusino ayogotena abandi bakubeka abana kibutime na abagendi bekipigipigi kiripoti kyatokira nko bakerenga omwana ngubuli wano muntu gwepigipigi yongera kuboli omwana
Elieta mubolie namba ono garakia bagende b'ekipikipiki naimwe tema morugire abana babuna abaino elinde mubaiki asiba gwenerete wika elinde ntokwira na maiga twagwaterana elinde obo ererania wabo buya korunga goche skuru kure skuru gochinka Hinko ripotere getembe kurase skuru eyiga ya banyaruka ya St. Teresa's Kekano eyegotoka emeye wodi ya Magombo Kitutu Masaba kaunti ya Nyamira Nchefatigad Gisemba Keito Fatigad Gisemba mbuya mono na togos kabose totegarete ase kaunti ya Nyamira moseneta abwe kaunti ya Nyamira umuske Eric Okongo Mogeni ni gori tukria rero asangana bakristo bejibe kanisa ya Adventist ya Nyamechio egotoka ewodi ya Bosamaro ibungi ya West Mogrango kaunti ya Nyamira kokwana ekerekio Okongo nigo amwakire koko muwaziro mukuru moske Dr. Fred Okengo Matiang'i oyore neganga yogo chakorigia ekirego kyobura ibwense asobo choriburu mutwe wo mwaka 2027 Okongo boigo nigo aruro kubolia gochasumura ibwense umuske Dr. William Samoei Ruto korigerera bya imirobiri ya serikali anene mono umurobiri oriosha. Mungu asimame na sisi tusomishe kijana yetu Fred Okengo Matiang'i. Na tunajua akiingia atatupigania. Wote sababu mkawa nere ona dirasi yetu gambe ile ndio tutagete tugandiro magendero. Na ende una nyasaru muya na ile ko muswada aliye bunge ile aka Senate wao anya rete ya siti singo kwa kurasilia magendero. Mtu anje serikali kutuita bana baitu. Ndio uwanja. Na kazi yangu kama seneta ni kutetea wananchi wangu wakienda kwa hospitali wapate kutibiwa, wakiandikiwa dawa wapate, wakikata ile kadi ya SHA wakienda hospitali ifanye kazi. Lakini nikiwauliza wananchi wanasema hiyo kadi ya SHA haifanyi kazi. Vile tulipigia Mheshimiwa William Ruto akakuta kuna NHIF ameleta SHA ambayo imeleta mateso kwa wananchi. Ndugu zangu wale tumeteuliwa kutoka eneo la Gusii na waomba msikie vile wananchi wetu wanalia kuhusu hii maneno ya SHA. Tukizungumza bunge tuzungumze kwa kauli moja. Abantu nigo basemiwe kubwatirana n'abamwe abo anene mono ase emiroberio yebinyoro gukwana kurase kinyoro kya Mechio ewodi ya Kemera ebungi ya Kitutu Masaba kaunti ya Nyamira nigo musini ya chiwe location ya Kyangoso Margaret Ogamba arure oboseme ko cyasa abantu sarure kubore ko cyasa abantu anene mono abasaye bali bayikire emyaka yo kubwate bibande kugenda kubwate bibande bunenchira ya moyo go cyakonyora obokoreri bwe serikali. Tuheshimu amachikayo, tuheshimu tokole muneganeire, and at the same time mbara orobono batali na intu. Abantu baya batali na intu. Bangete goso ekiombe. Abana bali bagochi batoretera no bugambi bwakonga. Kero kinda ranyoro bokong. Ekero bokong bwachire na kimoroje ngaki nakony. So na ya sabantu bagotenga gochio. Njendete mobile ID registration. Bali mutagete bibande onda ete komanye namba y'abantu kubagurwa bisi baje negifamu gikoretegi bisaini ngoja kaleta abantu chikurubuirenga abantu be bibande n'abantu ne birth certificate tutaongea na wao iko kanyako liye bintu biribiganeirie agero tagete gebande iko gotware ibande bya bayiboli ne living lakini rero living deyo ne birth certificate ejya kabere boiko twale egento gekorokwa ebande bya bayiboli ne getabu gya clinic asa abantu bali bakoraki birth certificate abantu ba apply kasi wapi mtaani eyalenge online ekwali wa apply nesi igotinje ngonyora bisialia ochake goteba nganje na kindaire tukasi mtaani onyengo applied iga tokole tiki toi nane onye wa applied nande muchucho nenga kole tiki ni karo so bali mota applied musitusumbwe kwa office abana mbale abantu mbale babwata abana bale isiko batari kwenda ralia school te toka ne kenyoreke ekenyoreke ntu ajenje tikoruo
onye karo bade list elie gocha ekoregi echerani onyonde omo buna nachakire koigwa inga maruna akareteki naro didi nara atwara obokongu bononganye obokongu mbwa akoregi bononganye nganya inu bono koregi nganya moko nyora maru achakire kinyorege tutainuka vile tuko hivi wote tugana nande tuyaitere twensi nande tusari twe hiyo ni sawa. Nisipate pombe. Tutakuja na gari nikupeleka nande sio siku ingine wiki kesho. Mwanche umurigereria ase tagekiga ya 25 no togochikochera umutumoko moke imi studio ase skuru studio akabire togochikogenda chituka Oscar ngora na tora ase kagitari gitambe. Superstores nero eduka asorgo nguriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati enda usialia utagete showroom yeito nigo enkare eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora mirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asime babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongebe na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchani warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores igiye gutoka se nyumba ya Ouru Complex imiyumucho yigo busongo iyo irangene eduka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Karibu sana mwanche umurigereria ase ntunda ya kabere togendere kumanyani gati ya abereka gwatika korwa imene isko yorogongora gusi anene muno chinga kechitogo chigoswa
ko manyania aria abereka gwate korwa sense meria ya siasa muraiwense moske Dr. William Samoei Ruto no mokonyoye moske Professor Abraham Kithure Kindiki ni gabagenderere komocha ensemo eria yo kwamireria serikali gose upinzani asibate abire gati abarai korwa sense meyo tibabwati agenda indionsi gochiase aba Kenya korende emirimo yabe menene no kunya komocha serikali ya Kenya kwanza kukwana kora makutano egotoka ekaunti ya Meru Ruto nigo ainekere aba Kenya buna nacho kubaikirania area amagendero gosichire chiri abarirete chinga kiche campaign asabo igatabira nacho kogendera kubwatania aba Kenya. Sasa tumesajili watu milioni 23 na SHA imelipa pesa shilingi bilioni 48 tayari kwa mahospitali zetu, ndio tuweze kuhakikisha kwamba matibabu inapatikana na afya isiwe haki ya watu matajiri na watu wako na uwezo. Afya iwe haki ya kila Mkenya bila ya kujali yako na uwezo ama hana uwezo. Hii Kenya ni kusukuma na mambo ya maendeleo. Fitina, porojo, siasa ya bure haiwezi kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Na ndio sababu mimi nataka niwahakikishie nitasimama kidete. Hawa majamaa hawa nitawashughulikia asubuhi na mapema. These ones hawa hakuna mahali wanaenda hawa. Mimi nawaambia ukweli. Hana mpango ya barabara, hana mpango ya kilimo, hana mpango ya afya, hana mpango yoyote. Huyo ndio mtu utashindana na yeye? Mimi nawahakikishia tunataka tutembee pamoja, na mimi nitaunganisha hii Kenya mpaka iwe Kenya moja, kwa sababu nyinyi ndio mlinipatia uwezo niwe kiongozi wa taifa hii. Kura zenu na maombi yenu, na majukumu yangu ni kuhakikisha tunaunganisha Kenya na tunapanga mambo ya maendeleo, na hakuna sehemu ya Kenya itabaki nyuma. Kuna watu naona wanazunguka hapa wako na madharau kidogo kidogo, hawatujui, hawatuelewi, wanatupimba kidogo, wanaona kama sisi ni watu wadogo. My friend, leo ni rais amesimama hapa, nataka nikuje nisimame hapa peke yangu, ninyoroshane na hao wanaume, niwapeleke mbio mbio, wakwende wasikwende jameni. Lete ase county yo ya Meru nigo omo waziri bebyombe bikebike gosechi cooperatives omoske Wycliffe Oparanya aruro bosemye ko chiasa baremi kwane kiabuna ngo swabare ase byombe ebyo bira bakonya na mono ase chinyagitari gosensemo yo bochenu na boigo ase chisemi gose amasomo ya bana babo kukwana kore county ya Meru chinga kichege karona baremi bechombe cha mabere Oparanya ni gatebire wizara ya yena bwe serikali ni igera chikwane kiabuna baremi koswabare ase byombe ebyo birabakonye. Sisi kama wizara tushirikiana na wizara zingine. Nyinyi ni wakulima, mkiwa wakulima paka muwe na afya mzuri kuendesha mambo yenu. Kama una afya mzuri utaendeshaje mambo yako? Paka uone ya kwamba watoto wako wanaenda shule, wewe kama mkulima. Hii mambo ni ya maana sana. Ndio kwa sababu kama wizara tumeamua ya kwamba tunataka mashirika yote, all cooperatives in this country, members wote, kwa sababu tunataka wawe na afya mzuri, wote warejese na SHA, na tutakuwa na circular kutoka wizara, tuone vile tutashirikiana na wale wa wizara ya afya kuona ya kwamba kila memba wa cooperative nchi hii ni memba wa SHA, ndio mambo yake ya afya iwe sawa sawa, ndio yeye aendeshe mambo yake. Pili, tumeanzisha tayari mpango wa mambo ya watoto wetu kwenda kwa shule. Ni muhimu watoto wako wasome, ni kuona ya kwamba wale ambao ni washirika, kwa sababu ushirika unaleta elimu pamoja, ushirika uwe na afya mzuri, ushirika unaangalia mambo yako ya uchumi.
pia uangalie mambo ya elimu ya mtoto yako. Tayari huko Usunkishu tumeanzisha mpango ya elimu kupitia kwa washirika cooperative wote. Tuseme pia elimu ni pesa ya cooperative, inasaidia wale washirika kuona ya kwamba watoto wao wanaendelea shule. Hiyo ni mpango tunayo rais kusaidia watu wetu katika Gati ya barai anene mono koro Kenya Kwanza nigo bamochirie abarai kurense meri yo kwamirire serikali anene mono yo kabeiro mokonyi bumurai bwensi moskeri gati gashagwa ojobo igoro murai bwe kya makirigia DCP ase chingwana chiaye abeire gakobwatuka chinsemo na boigo ebikaro babeire bagokora byo gukwanira korobekana kwa basaye bekegorgia jensiri tukuria Jumatano chitariki 25 mutinyo yiga ewiki gocha gukwana coronavirus imiaka Kakamega chinga kicho murobere bogosire byombe nabo yabangina go empowerment abarayabo nigo bamochire abarayabo bagosegeta abasaye kogendra korobekana gosegeta chiburaburu. Tunaomba muombee taifa letu la Kenya. Kasumba imeingia ile mbaya. Nyinyi mnaenanga kanisa? Tumekuwa na kasumba ya chuki na wivu na roho mbaya. Kasumba ya kutegana, kasumba ya hasira, kasumba ya makasiriko. Mtu anaongea ni kama anaenda kupasuka. Asije hapa kuja kuwadanganya maneno mingi ambayo haina adabu, kwa sababu yale yataongea yote ni ya hasira. Wakati alikuwa naibu ya rais kwa miaka 2 hakuwahi kanyaga hapa. Sasa hivi ameanza kuzunguka Kenya mzima. Hiyo kazi ya kuzunguka Kenya mzima angeifanya akiwa naibu ya rais, hatungefika hapa. He sponsored them when he was part of government. He is still sponsoring them to carry out more violence this year. After predicting that 2027 will be another bloodbath and telling us that 2007 was like a Christmas party to him. We want to tell you, you sponsor of violence, you Mr. Bloodshed, Kenyans do not want violence. Kenyans do not want bloodshed. If you imagine Kenyans will fight tomorrow, the day after, or any day to 2027, so that you may satisfy your thirst for bloodshed, please look for another country. Kenyans want to live peaceably. Vita ikiwa katika nchi, wanyonge ambao wanaenda pale kuandamana ndio wanaumia. Vijana wadogo ndio wanaumia. Unapata kwamba viongozi katika nchi zingine wako na nguvu, wako na fedha, wako na mali ya kutoka katika nchi zao kama kuna shida, na watoke na waende katika nchi zingine. Ukienda hapa Lavington, Nairobi, utapata watu wa Sudan ndio wako pale na ni viongozi. Lakini watu wanyonge katika nchi zao ambao wamedanganywa kwa msingi ya kikabila, ambao wamedanganywa kwa msingi ya siasa chafu, wamebaki kule wakiumia. Kwa hivyo nataka kuongea na vijana wetu. Hata kama unafanya maandamano, tafadhali usikubali mtu akutumie, ule mtu wa koti moja akutumie kwa mambo ya violence. That Kenya is a democratic country. Everybody has freedom of speech. You can say that which you want to say in our republic. The only thing that we should not condone as a country are the anarchists who are threatening to burn down our country, to burn down our institutions, and bring down a republic that our forefathers have struggled to give in this country. And I want to challenge the judiciary, particularly Chief Justice Martha Koome. It is until we start punishing impunity that people will stop the bad habit of destroying other people's property, of hurting other Kenyans, and stopping others from enjoying their freedoms. I want to challenge the Chief Justice that if you go to other democratic countries, you will see that those who break the law are punished, and punished speedily. Mujumbe okitutu chache North omoske Jafeth Nyakundi nigo akwanire osenigo aigerire mireburi ya serikali eyo erengete koreta amagendro asensi ya Kenya gukwana kuroka Kakamega. Nyakundi nigo agikeiro guitwa komorokia Albert Ojwang aseboiga agikeire abarai balia bagusegeta basaye koreta chiburaburu imeyense ya Kenya.
na tunataka kuwaambia wajipange. Wale watu hawana plan, hawana mpango, hawana form. Sisi tuko na plan. Kama ni mabarabara tumetengeneza, kama ni stima tunaweka, kama ni masoko tunatengeneza, affordable housing tunafanya, maneno ya saa inaendelea vizuri, maneno ya sukari hapa Western nyinyi ndio mliteseka miaka mingi. Yule mtu ya koti kombe, yule mtu ya fitina, yule mtu ya mdomo chafu, wakati tulikuwa tunapitisha mswada ya maneno ya sukari, yeye alikataa, akasema watu ya Western, watu ya Busia, watu wa Nambale hawana shares, tusipitishe mswada. Lakini sisi tukasema hii Nambale, hii Busia, hii Kakamega, hii Western ndio inatupatia sukari, tukapitisha mswada, ile madeni yote tukapoteza, na tukahakikisha ya kwamba saa hii Kenya hii hatujaleta sukari hata tone moja. Ndio kwa maana wananchi saa hizi wametupatia sukari, na sisi tunashukuru watu ya Western. Kama sio nyinyi bado tungekuwa tunaagiza sukari kutoka nje, lakini nyinyi mmefanya Kenya hatuwezi kuagiza sukari kwa sababu mmeenda shambani. Hiyo ni sawa si sawa? Cha yule kijana Ojwang, ile tendo ilikuwa tendo mbaya, lakini yeye anataka kutumia hiyo kisingizio ili aweze kuleta vita wiki ijayo tarehe 25. Alituambia ataleta vita Disemba 2027, lakini ameona Disemba 2027 ni mbali, ameamua kuileta saa hii. Sisi tunataka kumwambia hii Kenya, we are one people, we are one country. We cannot allow to be divided. We cannot accept to go to the streets because of one selfish person who has selfish interests and not the interests of the people of Kenya. Chitageka emeronge verene yemo igoro yechinsa ibere chiabono botuko mwanchu murigereria narayo nabwate korwe kionge weekend chinsa ibere korende nyeni chkwira nagiga ngoretere ayo monenda manga senchira yo bwikiranu havira kariri koro studio kabere nero kongonya kwana kebuna chibichana maro gingo ikrachira senchira ere yo bwikiranu ve ninyaboke krosomo nabo imanyerero nchenkatere nyaboka twarobore iboro byatomera chinsa nye toskare. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeito nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende kyonsi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asime babwate Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia aye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabonelia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukugania gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakerania mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores yegotoka se nyumba ya Ouru Complex imiyumucho yigo busongo eyuerangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange
bakere simu gwetera search number chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Silva Care ni nyagitari yekerero asumu cy'ubusungu ensema ya mwembe mbarbare nigekomo SDA asepare kuro busungu guce Kilgoris nigekurwa obugwenia asenchira yekerero asugutumia chimashine chekerero abwasibwa tabanyagitari bubwate obumanyi bwigoromono mbabwate inpatient wasichi ward na boigo outpatient abasaba roire bakubwenigwa na koirana go chiankam mbabwate maternity yekerero yubwate chimashine Chikerero laboratory yekerero wose ase okorengwa kwibirengo bigoro ekerengo kyobo chinu nigo kirigoro asinya gitari ekobwanya gitari ndionsi asorgongoro iga boygombo bwate ensemo yokomana gose modern theater ensemo yokoringoria nobuwenya bwa maisa gose optical department abase bwate boygo eduka yibirore ase ebigori byonsi etani abu mbwate boygo ensemo ya maino kose dental section yebwate chimashine ichekerero yobwate boygo pharmacy kose duka ya mariogo yebwate amma riogo onsipi aliuraganiriwe gwetania onsi liguririabo neliansepi ngwanchira bale umoroberio osha osibali bwate umoroberio osha na boygo nkurike bale umoroberio osha otarigwakanira kinde gyonsi asamange ba kresimia se namba 0799747414 Silva Care Hospital afeyao nomogoko ito inchuo bono Umugusi igwa amagulini ga kiromoroka ase eduka ya Shah Ceramics igulere deformed bars TMT steel ordinary nails, square tubes, round furniture tubes, black pipes, black sheets, round bars, wire mesh egatibi ntobinde evinge tubasi namagulire ga ansekigima asekire yuka ya Shah Ceramics tutarelero iriwenyolere estokeye itaraera nigo tukutuka sinsamujiri chaka Stemo Nugabas ninya gitari ekukurwaria asechinchira chekero kuro chinsi chamaiko nigo bakurwa obubwenia bwabene asekera omoroire abo asekera bakurwari with a lot of privacy okubwenigwa ayebweka asibitanda byabo bibwate obubwenia bwabene mbari gutomeka ntetere gustarko beto sindane yira kubekere chemical ndiyonsi asomobere igwa nigo bakubwenia amaruire bunabono egetekyo mugongo naboyiko kwirania amaugabya abanyagitari babo nigo bwate obumanyi bwebirengo byechinse ekyamaiko ekero bakurwa obubwenye bwabo nigo bakora n'ubwanchani obonene n'amaguri yabo nigo ari ayanse monokigima bagutoka ase nyumba ya Umoja Complex third floor eyo yarenge Family Bank enkuru yere angene Cooperative Bank asamange bakresimia se namba 0741903162 0758066164 Inche asamarieta ngoroku Agnes Mora omonyagitari omonene Ostemo Nugabest nkoirali bageri mwensi abagusi kubaligania ase Stemo Nugabest aiga Stemo Nugabest etokobwenia ase gotumia chimashine chekerero igo bali mwensi mwachandikira asama rwaire ao twabaliganiri tobae obobwenia bwekerero inchu mwensi togokera obobweni bwaito aiga Stemo Nugabest biamono ajirire gocha Stemo Nugabest abo ase uranyore obokoreri bwigoromono
gutera chinko chinkureta iryoki waitiro ne chingake gutumeka chinko chinyinga asumuriro omusinine boy kubyaitiro ne chingake bono Alpha Rice Briquettes na lyuri chiburiao ase okorosia endagera na boy gogwata asibigori byonsi ni chiamate chonsi Alpha Rice na makara ao nigo arosirie ne teknolojia yekerero tabuatirioki no nyenerika agutumeka amakemono nende akoira egeka kujya umuriro ene kebemberi diko lidiae neligiya amakara ega nigo agokeania kuna chukwemete yeito gose deforestation boigo obuyabono nobo ogokeania gokonyora kwendwali ya kansa Alpha Rice Briquettes na bogutumeka ase chigoteri chinyakitari chinka chiskuru na boigo nabugusamba inyama tutarere asumu cyubusungu na bogutwakere isimi ase namba 0111502030 Alpha Rice Briquettes naye twanchete. Duka ya Omo ya Uhuru Superstores Limited Nero